ILP Hosnam Arajar Kalai kum the resolution Hapo Assembly Bat ngalasyaran no Nawar bangamdon Banam silayo ya gaji kersya Nalalaru ya kamat Bandawa Bayanan kamban yono ya kaan Gaba terbang gaba klaim Ka artil 371 Nam silayo ya gaji kersya Kini kisinjam kimangang layat syakmat ko kipai tabi kima penlongnya bangan syur bandi imanan naman ng kuwa balik kindan kibang baubaan ng usyum kamu larangang kreni ni isu kipor kima mensuang ngandung mi imanan kumne ko kipai tabi day mga kren hagipor kima mensuang ngalai ini ki jong kiseng barang lagi ni disni ngalai ya kecing kuman juga sorkar kecing hidup mentamane hoi keladan betul kecing hisipor persya ya datang betul kamu nggak dama kamu jupini ya kecing leben leko kasok katat yang dibobon di do di senam kecing kelami bon kecing sawa boleh ubah dan mulaja Henry kapor malam kamu chief executive member juga district council ngalapin baik bangladesh kecing penbaik naring kapus email Bagas sorkar jelas kumno pangin pengkera yang itu kita metor. Henry ngalasyak pengklaim no ilani bag ngamade bagyar supino kum UCM hagat kopor. Bang penpreng bangla kala long ukar bihari mo. Bangla sang kendut ngam slow pair. Namang ngaso sarang bantrai lagi jong dikti bangan besar di kun kijamas. Ngakam jie bansyak krenben. Banyak orang banbat yang akan chairman atau secretary, kumu tahu presiden lesi jom kata ke parti ke mengalai lam. Alai cik, bantrai dalam kijong dikti. Banyak yang dijikir hublay, ngalas don mentah ke kam, kaban tray, kaban pentah, kau pun. Lesi dalam kadai ngaban mi, pertai yang nangi syakmat. Kalau kam keluar lesi kata ke kom syakri patba. Kata kadai kejiman toy ke bawah. Kejiman tu ay kemalai kemayo nang ni kejiman kalau kibriu ke abnong baden wan nang kebadon borom gayeng tebriu teplay Andrei dei tamasya ubatit ya kejingri boble na sloto bahani kijinga lenti kijana don shibon lesi kijinge kibara pensusi boble ngala introspect jadi bakarukam perkhat kijinga bakarukam perkhat lesi boble dalam tarajingim jora kami ha kalau benar miladi bangas semua bamayo ya kata jingsuk mensim kejing kemen nak mensim kesana bagi ibu aka perkhot Islam ni ibe ya renti harga jingim kesana nampak dong ini kata rukom perkhatan mi syakma hendak bala pet ini ke GP kalau mi ini ke kidiat berai akan ke senang oleh kamtam ngalai hadin katuk ni ya ke persyang juga sorkar banyak lampaklah ngalai pet bahagi ke sini Balik ke sorkar Kamshim Krenshai Hagabini berkecing tawa Nam tak ILP Balik ke sorkar Kam Krenshai Hagajingai berkecing tawa Ya ke si Ini kita lagi berpenuh dengan si Bangan sedang mengair di jingho Kaya kita mga kuat man pisno Pigi ni kapo Nakuat man bu Ya kawai ke jingdui Balik kum ke jat riu Ngila nang hiar arsut Nakawai kapor Syakawai kapor Balai kum ke jatri ngilanang sir anak kejong dari balai ke jatri ngilanang ilahi mentah yang diberi ke mayam am tanggi long kene mereka long paru mentah ke yam ngilai haki television ngilai social media bagi ramba priu mentah yam ramba anak kejong dari balai kalong beli balai kamdan kecing siang, balai kamdan kata kecing kermen, nak kata kikor nikti kalau kecing balai kalong kumni. Katau baru kalong, nawar nyala pakla naru wasda. Habang pais kini sapu pratri Islam di mana yo elang kecong bercela. Nasgosi bamong, ngahapan penangkam di kitin di bakor, ngahapan penangkam di kitin di bae lesi yang kapor. Kadai nomor kacing rahak bor palat kadai nomor kacing kerki palat jong gitu kinang ilam kacing tiba pediang ya ke street kacong ya tu bor kacing buat bor palat kacong ki kabagila koi man shim ya kacong kacala
kata temu pun usahamu babian. Ni habis hik lagi mata. Hari sahaja berarti Islam. Nama makin ki pelat banyobor, nama buat bor pelat. Kremper kat yang loi jogi longdin, ya pen makin loi jogi longdin. Upara garu jogi wangan yetre, lapi ai ni 100% reservation. Kapiang baik diong, kremper kat ke ege jogi longdin jogi. Dan maka terkadang tangi kium habari. Ni keren shano kumnekan poi, shano kumnekan yang. Nanta kita dengan untuk por, banyak kun yang an yang klan, kebanyakan dai lagi an juga sorkan India, mereka pinmelan anjing kerman ini dengan 6 juli po kipat bakri. Kata ke district council. Kandang itu pinmelan pinsiani, lakumbar dengan 6 juli kala banyak dai ini. Kita dapat shimmy ke sinjam, kabakam halor, bantan nak wipat ke pindoan, kabalabannya dai kong ke cabril, nagi jingetan po batyan juga sorkaran dia, kong bangitan po hari ini isni ke pemerintah. Nari kila ia kata ke district council, bagan long ke jingetan kai, jom itu ki player, suap kita lagi berpik banlong ki MLA ko kipat ba itu. Hatu kai bagan district council kalau penyerai ini. Kaya mga 6 schedule kalaban ni Rani, balay kimpisyayo patba katkum ka jintron jong bapo. Ka 6 schedule kani kata ka tindon ka baso hapo, ka 6 hapo ka constitution jong India, ka pas Trikam, hakita ki autonomous state, lani ki autonomous district. Ka 5th schedule ka Trikam hagi schedule areas, ka 6th schedule ka Trikam hagi tribal areas. Denmark kata ki anjur district council ki hapan Trikam tang haki tribal area hapo ada ke jela jajmi kana ban Trikam haki ke normal area ki barong ke police bazaar ki barong ke Jill road ke Keating road bat ki wei pat ki jaga ki European ward dan pun ki pat ba ki snow ba kata ke 6 schedule kala bani rai ko ki pat ba amdan gado ka anya mintahi kabala bani da yang iko ki pat ba nakini ki an jong sarkar India. Minta lagi ong, kumbagi ong ini ismi, baga taga si kanung Trikam lagi tribal area. Kau kipat ba, kita penyiar kebetulan biang ini ke jela ke Bapura, syah ke autonomous state. Kami tak kata kadang ke jima ke bakrau, nawar nyimpat tip haduk minta mene, kanu kita kinawai kilap so syah ke negeri ke sini. Balar ai ti bikin orang kita rasyon ke jima ke banuan ini. Day nomor kata aku kipat pak, iwan hari kapor, banong kalau day kapor mata, yang ini begini ki, kajing ki kebaklain, harga rugam jangan revolution, ban pendala temai, yang dijemur perkat dijing, begini ki menyo ika an kebaklain naga sorkaran dia, ki naga kilayo, ki miso kilayo, bat ki weipat. Kidong kitan jong kani kadong katan syadai lami kilo nrengi yimdon kanu an kabanya dai ni mata dai nama tangi lumpen yang ni ke jingang hagani ke por bomta ban pen snow tho bali mara yang kata arkil lais panyo poi ka arkil lais panyo poi kong no act of parliament shall can apply in respect of social religious practices of the Nagas. Administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas, ownership and transfer of land and its resources. Kabumut ba, omdon pinu ki an juga sarkar India, kebala ban Trikam, hagbede ba, kaim nangga salang jong ni jek pendrim naga. Hagbede ba, ka bishar ka khadal, ka kum ka riti ka dustur jong kinaga, kimizo, ka julong try ya ka khidau ka syap. Oh, ini Don Bok, bagi Don, yang Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1972. Kabakang yang kinawai bagi tiap jaga hari ini begini. Hendak ada sarkar India kalau ada wei kan lango, lagi ke an ini bagi kendau besar, kani ke anji kani yapno, ko kipat pak. Hendak omna balik kumta, yang ki an handai kanan hamisurang. Kani ke artikel 371 kan pintu boring jelas ni bagan tahu ini an kakum kacing kuat kacing. Sao pun pras nem ngaya linti, sao ngiyo san pos nem
kata ke jindak ke jingi jong ke jela ke basnosi kalau haga jaka panya da ban penklanyi ke dor basno ban ra ya ko trekam ke kham janai ke laj ne ke bangsa ke shai ke thut ke suma ke klain rei bon ne kirang basno menta kombala wadu menta kirang basno ngiri tangi self style ki dor basno ngiri tangi self style dorma lani traditional body kani ke jigang ke bangi thot menta ka kwa ban prang ye ki dor basno ki constitutional traditional body ki kwa ban prang yo ram basno who constitutional head of the village ban itu daga ban hangta ken ke bor ke shisha jong bas hangta ken ke bor ke shisha jong dor basno ngatit don sibun ki dor basno ki ram basno ki bami dei bet ki emily nre hak le menle ye dei bet namarba the source of development kawan pangau emily hak su pendang hak le tamle family emily scheme nre la dei ke constitutional traditional body kawan ke direct funding na for government of India un pene sherem ma ta por ram basno lalu ki nongam pai ba jemi kini keberanian सरकार किम्पुआ katung ke jingtip ke jangan hadirin balapas ya ke resolution apa assembly u governor u bulan bulan sipor ulah sama ni kibubun ki political party bagi bubun ki emily ulah keli ki kai jing so ke jopi halor ka ILP baka basnusi kolong bun ki penpau ba kimpua Tuan beri pihak pas ke resolution. Nomor kata pressure kalau klaim nimdu. Lada galong kumta aku kipat ba. Daiken ba Kansas Ram kata kejiyok kejiy kata ILP daiken ba kata ke sarkar India kan saya kai ini. Lada semua lingo bani. Ya kai ke bagai jela Meghalaya kali. Ban adopt dia kata ke resolution. Come dan come but adopt the resolution lara pikwa ban pentri kam ya ka ILP tang dengan notification ngal ai ke jing pensyai bada din ke jing pensyai ke janga nagalyang jo deputy chief minister ulong barden ladi ban tek phao bada jo por kila mencur kidan nganum kan yok shong gibri ma thau mri kini ki kot ki bang labu tengkai pha ban pen snow khat jongpi kot khubor kini ke jingkren ke jong deputy chief minister wang pidai ban kenmal ya kawe ke benta baga jing penmana notification ke khatu bala pinmi daga sarkar kini harmoni baga ILP kalau naga khamoi tribunal pra arajar khat khandai bade hamniru bau deputy chief minister ulah kubur haswa kani tang naga jing penmana bala pinmi daga cabinet jaga sarkar jala lala ban pentri kam me ka ILP nre menta ka kenti onnom la le banle AA claim ke jing ai jimen jaga sarkar kini masendap pengenai ini notification mereka snap nama nak kuat baga sarkar jelakan kerensyai nama baga sarkar India lembau presiden kila penmi ya kini kan notification ke batmai dari nama kata kabau bahanta ke nyimbu ya jingli ko pak kari hasi ke jing lima kini notification ke batmai ki Allah wenno ya ke kintin hasi jantia naka ak jang ka khat paspa anyo pulai lani na kata Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 la wenno ya ka kerteng khasi jaintia district nagani kamput ko kipata tang ke jiwe mereka ai ke bangi ni bangani la theft mai pat ya ka Manipur lagi nongeram ji ki kwa shisha kila dei ban bu jingkli lani kila dei ban persha ka jingkli ke banga kwa ban bu agani ka por ya kita ki nomi kmat khasi gini lai perewot bali pisngap habaga sarkar India ka weng ya ka khasi janted district na ka an jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation na bali pisngap hagani ka sarkar hagani ka cabinet dan tang arwat ki menteri Nagaro Hills Chipawat kidai ki jungi Haiburam mi menteri jong kipat karu lesi ki basmutu ban namar bangi nyimdon kaya pikir mak bertrekam tang silian shite no yasgo ki nang yalam jungi kila dei ban persya
ya kani ke jingre jong ke sarkar India kabla khen po yang gum ke chat nureu ya ki Manipur ki babdal la beso yang ni laweng habala weng pikbi linti pat bandanga lada ke sarkar India ka kwa shisha banai kala de non ke yale putri kam shwa tanga khasi jentia me moi ki palat nsa pinpur lem shagoi ke jela kam de banang ta dan ne pada kala de banang komta napo ka sarkar India hendrai la insult ya jat nreu lingba kini kinamit mat bamdan burlom jeng Amit Shah abakila le wang kuno keme abam Christmas wa hani ngel so pop kamne ke insult ka jat nreu guna preng ka saw kasian ki khun samla kita nasura ndai kini kiwan bane bam Christmas ko pha Amit Shah ka ko pha Amit Shah le be Amit Shah keme le swasta ye swasta Kaya segundo, kopi pagba, nama kata dah hatong insya jendau, habang itip lati ban pentrekam, ya ke ILP pok Khasi Jante District, tangga kecing pemerah, balim sedang suanang ni. Kopi pagba, ngai tangkat ni, kani ketika reading kerja, kani ketika jingli kerja, ngam artian nasi, bagaimana kerja suatu jimut. Apalagi Chief Minister ini baru Amit Shah. Citizenship amendment, hana Konrad na kapor siya kapor, uang mani persya kung sarkar jala. Oh, ki Minister Khasi Jir kyo hai Chief Minister jula kim kya bha. Chief kya kuno ya Konrad ya ka aga thapa thap bishan po parliament. Sipnya ya kapara la jong pe noi ya papakla pada persian dek seni pak kini ki pe persian kecing ki pada kalau bak ke sarkar India mentang lek ke sarkar India ban pan ya an ke kerpang ke klan ke ban dai ke ban syak ini ki Khasi bagi thau an ki snong ki thau kakum ke dustur jong ukon Khasi khara na thai ni ko bagi dor snong de mengi ki Khasi ki ban penia den kani revolution ke bagi keren ke kuat ruban keren ya ke jingong jiman haka yok ke kok ublay ulang kerku yang ri ke bahit ke jingi mene aba iba poli belum teman mesani lebu ke jingwai kalau tak shisha ban ngap dia kata jing kerku ke ublay ulang kerku yang ri ke jingi lapion ke memang lapion ki lum ki wa ki shat ki keren ki kro ublay ulang ai ke ri ke jingi kerhai ban ukon nani utrai ka unyo ka kamai ka kaji limba ga jingdon jom kini ki ei go play ai ndoi ga go smosi ki bobon ki wa agni ni ki kelas ni uno ki do om ki la yaplut laduna ki marat ki mereng si ki klau ki pata las dang lot ki ding ki se udo yang ubang NGT ka khang ro uya yo bet man la kasi kuno la ban khai do yang tu lenda ni bagi artli ki department jo ke sarkar chila megaya ki tip but ki don benta kata ngani ke transport department but ke police department kuno la ban khai to yo do yang ke transport department ke dari ki weighbridge ki ban thau ki ban bo jing thang jing dia ke police department ke ban pet banai jira kuno la ban khai to yo tau udoyong dengiri pat bangam ngat ngatikna bagadon jenghi dong tu dakini ki artli ki department government home minister but transport minister ki abanai jeng thai na khamaru pat kuno ka ne ka khai do yong ka chile ha ka chila ka jing ngam thip ndalawai ting shit yo sha siat nok man ne bakre ya ni ka khai do yo don shibun ki bala sha pentrim nrai ngem don tang doi de jingim ya ka ba di ban klan mentangan klan no yo ngayap no la sha ngam thip ko ki pai ba hato kini ki jing kerku ki ba play lo kerku ya ka ri ki jing ki mar po khndo dei tang kita se ki ba na ka bor ki ba yo jingman ko
Balai dan kami ke sarkar bahkan peniyat hakata gerbam ba ke sarkar kadai banyo ya kata ke khajna lingba ki marpo khando anda sarkar kala lum ya kata ke khajna kala ka plating ka juga sarkar kala klan kala ken nomor kata kanau bana shbi ki paiba hagarukom ke jingra hagi hospital hagi school bati bapun ki jingra ndrai menta ka sabale ka sarkar tamdar pisa haga jingbo jing khenjanga malumala kawai katrok kabakit menta ke om Southampton duna kabaduna ay Southampton baga khajna kabaduna ay kabare bansiu shaka sarkar kadi ko makhadway spa tame lara khadway spa tam shiton Southampton nong kanno baga lum jingtep kanno ki trok kia jadi sisni dan gong praspa sejrang ken praspa sejrang kanno klur haga shibnai ko ki patba bija dagi spa keluar dari Shibnai kepisah kaletang sekikat tu kat limut kamnani menginta lani kamnani minta keski menginongi don kami ke revolution kapan penbena ya katma percaya ke bamsap dalam day paita kamna day yang menongi dari smalo minta ke bamsap lani ibu ke trok kidoyong kayak nyilmi patba angin bat mengi ke trok kidoyong Ada pajba kata dengan revolution, lara police department kamle, lara kibadai banle kimle, nama nidu nong te pajba lara misisha kumta. Balai hiar kayo kahat, abang biang kamai keji kini di kumlo kaya yo, kaya nan kayo minta kipo. Amdan yo, yap lot nadu nong pelasi, bat kabak ham snosi kalong, minta nama kajing penslur, jong kita ingin nong yalam keji, upat baru mulai slur lang. Dan ru ki bashim kabu ban krong lagi kali ngalayo jingte begini si dan ki kali ki bakit sit ba te ka gate bara yo bor na sarkar yo bor na discouncil ne no sim tip shong bai phap si bai ki ani kanu ba news pa ani news pa kuno ba kata hani don ba discouncil ba sim ba sarkar untuk latih bang badan lu sarkar diskonsil basim to ano tangga riset kan ba em judan riset wa hukumai jua ngila im akon kata kapor kamai ba syam ni na kren lakni imim kintat no na kamai ka bangi kamai ko kipat ba nyimdan kami revolution nyimdan kami ki kipat ba nyimdan kami pun khala kamai ni gari ke jui dai nomor kata kani ke jitu ko ji kamdei tang banong ban pek ya sisha ka khada kamdei banong bangin su ino ya kani kayo kopot ni don kam kajing kerdo kam kajing kerdo jam ka sarkar ka penwi ya ka circular kajing penbra kajing maham bambit bantung kontrak official temporary ndrai menta download lagi bahayeng jom kita apa upai pa tu mi osu ndrai bahayeng tu nami khmat da Pion pati pergi baying jom kita mikmat barok keliyok kam sarkar kata mengi pa lepas berenang rasta nyemyo banile exam pass should have back ki baying kini gede kita ki jingong ki jiman haga jelag jingasno kala DAP kani ke jinglang bagin lum bagin rai pat ba bagin sedang dengan revolution langsung ya hiba kasih kayak tim kita ini dipulit bi kasih kesang langsung kata dia ke jingkai ke bagani ka jingalang ka kawan keren ngene ki nak linti ke bane dak aku na pulang dak jinga pulang markelang abang ibu tahu pulit kasih balai jing itu siau dan lain ni suele tang parangi ni suele ki tang parangi tongin bu no ya ka chat beri hikmat nama taku kipat babe ya ni revolution banding ai tertanya ni revolution ya lagi dan lain pada yang banyak lagari kani ka revolution kande kabangin ay keteng kata yada lagari way po way udan ka banta ban yada lagari bakamoto jong kani ka revolution kade ka lawai ki pateng ngin yeng om na kata indi ndai na ka lawai jong ki pateng ki longin ki mandin jadi ko ki patba
Ingat bagata ke jing terwa ke jang kapiang kalong ke biang bat nak terpak sesien bapin prinskem lar bisgo bagata ke kerteng jana lagari nakta ke kalai ke pateng bisgo bakalong bade rap biang sesien ni kiti jing kompeti menjor kapan ningkong nar bangi de yo e ke jing chan jo jak bre brokoi ni snode ban lum ban langi ke nongelam sno barok hari ke ri ke jing biang rati pada bisgo Nilat balik kedua suara di dalam Islam. Kabar, kani ke revolution, kan lum ya barok di sembarang, ban pelong kawai, ban pilih, hari kawai kaji. Rapi dalam Islam, berkata orang berdonkam, ngin ulum lagi kini ki para kaji, bangin let setelhi, tang dengan ikan lama, yara lagi. Yes, Mahatma. Nginum slow, bagawai pat. Kan bu yang kecil, ini pun bu suah yang jat beriu hikmat. Bana kuaru ban terpat nang ni hikmat. Snobha bu yang jat beriu hikmat. Bu yang niam syariat. Nomor tuan sebelas dang banon raru wang yang niam ni ke balang hikmat. Para niam teng ni kelet no yo do osnam la jangdu. Ngalong Kristen nrengamong bangan syuno yo bapalong Kristen ko kipata. Nin po yang jat betriu kamat dengan slogan kemeningkong kalong kumni ninya teli yaid ya tuan ninya kelang ninya puram ninya rablang sangat dokti ninya aksi katip kapet kasih kai pateng aiwai dukan kakam bala wajah pisni ngin ai waying shongpa shaman kendo kashap larang ni slogan baru lebih jingkana nak kita berikan sah lalu kontak si uble untuk